Kenny BBFM media cell la chu vain ni som paruk thanga ahian G vlogging nei turin kan chaw le dona chama ruis le vai va kona kan kal dona I tuna hian I kanin ready view to kan chuak don che Ole, siirtyy te Chibaile Vekule. Ei voi niin hianin BBFM Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram chuanin. Gym sang kan tlokon la program kha an chunzom lea. Ei la hianin gym nuam tak mai, gym thadak mai lo oma. Chu eng gym nge aming ti te tu ta nge ti te kha ei kabulating te kan zot don ani. Kabulating hi ani tu pa nia chon hetilai sanga ding hi helai gym trainer hi ani poka. Chuan nakina tilai gym mi ei changklung tak main thade men lo siama chu nakina te po kan han lakwa langa tin chuglama te po khianin nakina boxing ring ten la da do na chung te po chu kan la thlir tel do ani ole ma saberin e kan zo tanga e kabulami hi hemi gym hi enge ming gym ming ti le ming pum kamin chul them kamin pum chu jon lo rin sa mani ma sang te ri min ko mo Chua kan gym heng hi zui te boxing and fitness gym ti hanita chu zui te chu ko u boxing coach sang hu pariata min boral san to chu min choi kan siam chu ne mo chu ni mai ale alomo me ne soita ang khanin sang te ya tin kan kong china ani te ani nen page ani kan skin na ri to ko pa personal tin kan soiza ni chu sang ni le paru pel chotanga gym atang loin mel set to kan ni hai boina gym thate umai lo dina soi tong khan ei zuitia boxing and fitness gym thate umai ni ya ti chuanin gym emi gym hi engti homin tin chan kha tu kum han sei thui da ya boxing gym dim tum jok kan ya maro chu boxing gym rumot lo yen hemi fitness asek na chi ti mang ti tel khakan ri ruk le wang khanin kan ti khane ni kum December tha bung rovel cha to kha January kha chuan I aron theng kim to first na kha churon theng to ta maro chu van doi tha do meng February ni som hi pa ka u khan men boral san thut me kha han kan duang khan kan hong thei lo ta March tha to pa khanin hong chia lo deuh khan kan han in tlang zar lu tuk si lo khan kan han tino no mer sia khan ron enroll ta chu ani nok to me han hon em polo chuang lo sia rin mo ani tak chu komina changa gym din choka ani ya ron soyang khanin ei aming choi kan ti zuite boxing and fitness gym zuite aron soyang khanin ei sangte te pu sangte te hi boxing a 2mm unawan niya soitong khanin zuite khanin min boral san to a chumi ping choi chuan ti khania ti chuanin gym kumina din anita a ti chuan gym fees hi admission fee le gym fee kha mina thile ta che admission fee hi asan pa hian kan tilem lawa khami sang khat zanga kha
asan pa admission ni to lo indi hana kal tang hal top da อ๋อ chu sang khat zanga ang chu ni me อัฐาเลไม่admission fee ผมเราวินที่การมันลิฟีอย่างนี้สังกัดสังกัดขนาดการจัดจัดที่ตาอ๋อจุลัยจูที่ไล่หุ่นจุลัยเตที่ไล่หุ่นนะจิมที่ไล่จิมกัลตัวนั้นการอินซ้อมมาดิจวนนี้เอามันนับเวงให้มีน้ำเสียลบตัวเจ้า om na veng hi chan maru wes le eden thar le hun tharing kar anita cha maru wes area che chin ver ania อ๋อ in shop yan tur chuanin chan mari le chan maru wes than mual peng bul de lo kan ye so changa building pathum na อ๋อไอ้เรื่องอ่ะจนจานมาริเวส chan maru wes area che chu ni อันนี้จูโอเลจานมาริเวสเอเรียโอมันนี่กันสวยตรงข้างกันเราติลังโดนนะให้จิมจังตู้ใช่แบบไม่อะที่ไล่เวลาชลายตั้มตักข้าที่ไล่รุนกัลตุริกันซ้อมเจ้านี่ที่ข้ากันสวยนั่นเลยทินไอ้อัตรังไอ้ยันนี่ไอ้instructor trainer ออกมามิ่งกันจอดเวลกแต่ง เอากับมิงจูจะเซฟแล้วช่วยลองอันนี้โจโจทีมก็ทีนะ อ๋อจัวมั้งอ๋ออันนี้เลยจิงลำเล็ดไหลลำมาเฮียนินเองtrain อินเองไง จริงแล้วมาเห็นพีทีที่ขัดเป็กกันเนี่ยจวนนินใจแล้วมาให้จวนนินปฐุมปลีปังให้ของกัลทารังจีเขาหันไปแต่ที่เวกันเนี่ยนี่ เอาเลยลองมั่มรู้ตัวแกจนผู้สร้างเตะก็อาการสดเลยอ่ะเฮ้ยยังไงดินเตียบนะให้มีจิมคนอันนี้ตั้งเงินละไรแล้ววันนี้มาสักการ์เมมบารีนี่จุดตัวเงินเสียขลายค่ะคอลpointนี่จ้ะจู่จุลัยเตะก็ฮีปังนี่ที่ข้าเสียตาตัวนั้นเห็นจิมเมมบารีนี่จะเป็นไงนี่สวยที่ยัง member hetia enroll pa nga yang hi chu kan om ve nu la maro chu regular tak hi chu kan exam ni o jing le lai hen som hi chu kan chuang ve tong ma la ka te mo maro chu kan kal hun hin ang lewa chen chu boxing pi a phe school lo pa kan di wa nga le chan ve kan chan ta mo chuarin dar ruk le chan ve dar saria rong kal te pon ma zan lama hem mo tiang chu kan ni zana po en real le chan ve kan khar dan tang pui ni อันนี้จู่กันสวยตากันข้านี่จิมคนนั้นละไรเรารู้ตัวก็จู่ที่จุงจวนนี่เมมเบอร์อันปุ่งชาวจันเนี่ยเมมเบอร์กันลมปุยเมมมันนี่ทินมีดังพ่อกันโซ่มันที่ไล่มุนรอนก็ละรอนวัวเก่าตัวรินกันสวยตรงข้านี่จู่ละมาแค่นี้บ็อกซิ่งเตะบ็อกซิ่งริงเตะละดาโดนะบ็อกเซอร์อามาริมที่ไม่บ็อกเซอร์ชัดตักไม่มิสรอนเพลย์ใช้เมมทรินกันนี่ที่จวนนี่ตัวนั้นเห็นที่ละเห็นหงตาอันว่าเห็นจนเทรนตัวนี้admission เตอร์รอนติวละที่ข้ากันซ้อมปกะทินสวยตัวกินสวยเตะ boxing and fitness gym ฮี BBFM ว่า affiliated gym อัน affiliate อันนี้ที่ข้ากันสวยเตะปกอันนี้วันเล็กข้ากันหันอินโซไทยแต่นี่เสตัวน่ะจวนนี้ gym เตะกันฟังงะจวนนี้ที่ดูเต็นกันเราเอ็นโดนเนี่ยวันเล็กลมเม tu te chỉ bài level kule ei BBFM chuanin gym to kwala an phang kwala kha kala chun som zela ei tu na hianin gym dom tak me kanoma ei ka bola ding te hi trainer ten dia chuan ni hi zona to te kan zo tanga an hming te po kan zo tanga
ama sign ming minam sil pot che cái hilal mo na ma che lal mo na ma cái amon min ti amona chuan Lerin Zoli. rin swali rin swali chuan in amon he kan zo khal me nga a gym hinga hi minam sil thayam chuan khoi veng nge ti lai minam sil che vai kon wai ma gym man ya vai kon na ba kon wei me gym tro chu tuna hianin member in san in tuna hian anh men bar tak chu zaru vel ni zasari vel ni chu kan ni member zaruk velan ne regular ta ka kal kha Sum sari tonga sum rat vel ni kampu. somsari tanga somri vele thane man kal thane mle me ti chuanin gym fee si minam sil thayam admission fee nen Admission fee a shan pai na omlo mo chanin veng chung tan hianin zani anya chen veng pon tan zali fee sa chuanin asalo me ka thalai tam takhan tilai mun ro kal tu ne kanin so matin atira chuanin emi wai me gym vibe on wai me gym hi vibe on veng chung tan ati ha ani deu ni kan lo suya mai ro chu kalan tam tak em wang veng pon terun kal andu wang thani veng pon te pok kal thein siam tanin kan che kalai kha adik eman sei zau to ro mem thì cái adik mo mo han ven chung bit kha kan ti deu mo chuan kan ti ja khan ven kon tang aron kal du han tak anonผมตักเพิ่นhan ven kon ha kan hong ve le ani chu alo mom le me tin va ka kon wai me swai tu te po chunga lom thu kan soi ni chu tanin misom thalai tanin hun poi mo tak kharon nia chulai chu kanan soi te ta se chuanin I jing lama tai lama in honga tro chun jing en dareng zain hon jing na ma hen dar ku tang dar kwa ne mo chuan tai lam tai hit dar thu ma tang dar ya dar thu ma changa da dia alo mome chuanin hei kabula ding te soi ta kan khanin trainer ten nia hei gym thada me lo ma hemi kanin kom zo hianin gym te karon tilang don ani chulai chu helai muna ba kon wai mi chima hianin ba kon veng chok lo tam po hun o mani ti kha e kanan soitel ro se ole kan lo me ole si tu te chi bai le fe kule ei bbfm chuanin gym lo chho kan ti kha kan la kal pui le zela ei tuna hianin gym rom tak me kan oma kina tilai malam pangte nu lam te ha chung lam te thegin karon la tilang dona chuan ei kapula hianin ding pahnin oma kina kan la soi fianga tuna kan in zo tu ho chu gym hi enge ming ti te tin khoi ve ga nge gym hi om tin admission fee ti te patieng monthly fee ho kha exam nge ti te kan in zo ton ani chuan kapula mi hi aming kan zo photeng aming mi khoi mi sil the ming Lalmuan Zwali. lalmon zwali Amwan min kitchen. amwani mo ani hi gym nei tunu ani ya chuanin ela hianin kapula hian ding pakhat loma ani po hi hanin soi se thange Elrin tuangi kanya mitamzak imisha dan hi chan abui mintirei. apui ani hi the hen gym instructor Gym instructor kani. ti tronge thoton 2019 a hon thira tangkhan voi ni thleng kala om ni. ole ani chuanin zona kanin zo chun zom lenga in gym minga hi min thil them Oh, Elite MMA and Fitness Gym Kenya. elite mma and fitness gym chuanin ekti kuma din nge kha gym 2019 November. 2019 November
chuan in tuna hi member hi insar ke nge ni Azad vel tak hi chuan mo Azad vel ang tak hi chuan soi themi lang ma se hei thatin hanin admission ti tharanong chin wang hian an tam bel zel ta thlamma sa admission ti le pe ang kha za le engzat ni muni go ve za som velaning ka sha Za som vel por mo. ka o tu ka hi chun la pe zo lo ta ani tak chu hei en re pon chi ma chang tlu ya mem ya nakina kan la si tu ten lo shet por chu nakina ai kan la fang wal do na ni jim do mem ani chuan in an instructor an trainer hi kan zot lenga gym timing hi zing lama le tlai lama in hon ka ringa aka timing in binan thil ta che Zinglama hian 6 to 9 kan honga chuan tlaiah hian in 3 to 9 zan dar kwa thleng kan honga ni chu a timing kan thtoa ti chuan admission le fees ka in soi le lok tem admission fee sang khat kan la a chuan in monthly fee sang ni anita chuan kini card mang kan ni wang hian in card thi zangain kan khul tir ve buk china ani chu kha an instructor yan soi to a admission te fees se an soi to a chuan atin kum te pok an soi to he gym changklung em kan soi non to a helai muna hian in mizoram thalai tam tak ron kala nge fitness lampang bodybuilding ringot khan ni lawa chuklama khenin alla fang dona MMA lampang te po tina ring thatak te pon ne ya amun kha atha MMA ni ti kha kanan soitel pokani e ti chuanin gym hi BBFM noya affiliated gym ni ti kha kanan soitel pokani e ole kha kan hun man thei se kan lo me ole hei tuna hi kabula hianin pu kevina auma ani hi Helix clothing nei tu pa ani ya BBFM tan hin a special mani azori tu nai kum hi main sponsor angin min sponsor to a chung ai kan lom me ma ke tinglama hian lo tui le ni ti te poi kan zuk mu a kan zuk kalchila a chung hian lom thu soisen lo BBFM me kan ba ti chuanin tuna hianin indoor neina le door nge in function dan nge in materials of life kamin amsi lok ta che dor hi Helix bi ka hen a hran pa kan la nei lawa zarkota hian hillside ya hian kan lein da pol nok noka chuan vai ba khon lama hian na thona hmun ang deuh kan workshop ang ani ber chu ta chuan kan nei boka vai ba khon a hian chu ani deuh mai a leina tur hmu chu hei Instagram ma ta po kan nei a Helix clothing ti khan min lo search la min hu mai ka ringa chuan kan thil zor hi chu casual wear lampang le active wear lampang ania hei ke ma anh fitness lampang lo tui ka ni na khan mizoram ma tlemin gap ala om dewin ka sia da wang khan thil thar introduce ka du wangin active wear lampang khan bul kan tran beni ani chu ka soita ka khan kan trenga workout train ta chuanin a thil zor an thil nei hi workout ta har thra em ka beni kum tang apok an soi tong khanin in sponsor china t-shirt te na tak tak kamin siam sak china chu mizoram thalai ten lo dor turin kana min so mani te chuanin gym hi ni tik tungi kaltran lai gym hemi gym a hian sang ni som hi pani kum tir lama tangin ka kaltran sang ni som ni pani train chuanin apia hianin kan triat tong khanin apui hania trainer ani hi zona pakhat kan zor le longa lai gym han soi fiale zol tur khanin hemi hi elite MMA and fitness gym khan ta hemi bodybuilding PLM fitness PLM a hianin hemi gym a in ti thina ka MMA ti vel khan soi zalok te aerobics ti vel khamo MMA hi englo class kan ne ya cho MMA ti a hianin thil kha chalan sha thiam lo ta nge combat ang chi nge BJJ ti te boxing te muay thai kickboxing khat khami mix khan ni ta khang zong zong kha anjir thin ta chuan tlaidar ruka hianin class kan tran thina chuanin hei PT te po an lata then chuan using lama te po private adu tan khanin I hei kan coach te hi national te po medal lo la reng to gold medalist chadeu deu me kan neya tiang hnuai hian training theya chuanin aerobics hi tuna kan aerobics trainer hi na nei ani wang hianin benga thokan ni ta amarim chanda nang hian kar khata hian voi ni ama voi thuma mo tlailama tlaidar nga le chan ve han kan nei chin ani chu kha tuna aron soi kha kan thto a gym timing te le trainer than ni zong zong te kan thria e chuanin kan soi ta kan khanin a top nan bu kevin a chu a lom thu kan soya nakina po sponsor tu le te pon kan la ti boile te pon ga ringa ati te po khanin kun khamila siam sak thei kan ringe ole kha khani se kan lome ole hey kapula hianin mi special MMA dinga
ti lai jima hianin mi special tak tak lo tam te be ya loss a ani ne he kai skin na rei to ma school te pokan kal ho china kal ho to a tuna hianin channel chang tlung tak mai loss nam te ti kha traffic in karinga mu nam thei ma ta te kha kai nge po he kai entry da dia mu nam ko ti ne chuanin hei lai mu na karin mu le ta bol le ku meng sa nu kai mu cái cùng dây cái mù tổ lỗ tí về khác sợi phết thầm đó na chú cần xin à cái này một thấy cái lỏng em này cho nên gym hi thì cái nghề thì lại cái tuần cái cái lâu khop mấy cái khăn nặng về chỗ nè mà cho đi tổ mà chuan cái tí về chỗ thì mấy là covid mà khanin cùng ni về cái chỗ cái về mà na chuan in covid han an chol le tawang wanga chuan hei gan ti thale ani hi kar khat vel chu ani ve to kan soi tong khanin lo sa hi mizoram du le wang amizo de chuan kan traffic idari no ma traffic no pang te thlengin rider ani ya chulai zona poi mota kan zo du chu rider ni tur khanin official khang ai thu ni tro kami tur khan gym hi apoi moi tiem tilai kha minan zaw zo ko yin soi sakta che nia hei I naktu ka hianin champai right kan tuma fitness hi apoi mo khop maya I puna po karon kal na chan ber chu kan hobby hi khatinga right thui deu deu tlan kha angai wang khanin enge hei in fit lo dewa right kha chu ati chi lo ni chu enternan voi khata kar khat chung te chol mi alowa I zingdar nga thoa nileng tlana ni chua tanga tlak le theng kan tlan ta atuka kar khat zom zak ten tlan chang te kan ni atia han gym hi apoi mo ka ti em ke chuan gym han ti po khanin I ma ni hi hri se langai ni in fit anga em in fit ti khan an taksa a in fit chuan ril ru po aron in fit tela chumi tur cho karon kal chun deu ber mai tuna riding a po khana pui tuk che to tereng le pui lu tuk tuna po hen ni dang aya karai tai chon ka har wang tura ka in be sei top chu karon kal chan chun deu ber mai ani chu alo mum le mai soi tong khan loss tam te nia channel thatak bai changklung to ta ga ne ya khate polo thir chun som jal turin so mu de wale hun tramit pe kan lo me ke deu ka lo me